Malta hija stabbilita bħala ħabb tal-industrija tal-gaming. Dan kien il-kliem tal-kap eżekuttiv tal-kumpanija Betson f'intervista ma' One News hekk kif innota li Malta għandha infrastruttura b'saħħitha f'din l-industrija. So gaming will keep growing, and I think for Malta the challenge is to remain attractive. Because nowadays there are many licenses you can get, so you need to look at everything around the license to remain attractive for companies to invest in Malta. And so far Malta has been doing that really well, and it is established as a hub. I think Malta has really a strong position, and we hope that it will remain like this for a long period to come. U wassostna li minkejja li madwar l-Ewropa hawn kompetizzjoni f'din l-industrija, Malta stabbilixxiet ruħha bħala wieħed mill-pajjiżi ewlenin għal din l-industrija. Malta have established itself as the gaming hub and now has the infrastructure and the human capital, if you like, the skill set, the knowledge. Skont l-aħħar rapport tal-Awtorità Maltija Allop li ġie ppubblikat fil-Gazzetta Kulħadd fl-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet kien hemm żieda fil-valur tal-industrija tal-gaming ta' aktar minn 183 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Dan hekk kif bejn Jannar u Ġunju tal-2022 din l-industrija kellha valur ta' aktar minn 570 miljun euro, waqt li fl-ewwel 6 xhur tal-2019 il-valur ta' din l-industrija kien ta' kważi 390 miljun euro. F'dan ir-rapport ħareġ ukoll li sa Ġunju tas-sena li għaddiet kien hemm irreġistrati aktar minn 10,800 ħaddiem f'din l-industrija. Dan jammonta għal kważi 4,000 ħaddiem aktar meta mqabbel mal-ammont ta' ħaddiema irreġistrati fl-2019 fejn dak iż-żmien kien hemm aktar minn 7,000 ħaddiem. Dan it-tkabbir qawwi f'din l-industrija wasal fi żmien fi kriżi internazzjonali bla preċedent kemm bil-pandemija u anke issa bil-gwerra fl-Ukrajna. Dan fl-istess żmien ukoll li Malta kienet iddaħlet fil-lista l-griża tal-Financial Action Task Force, l-FATF. Meta staqsejna lil kap eżekuttiv tal-kumpanija ewlenija tal-gaming f'pajjiżna dwar dan tal-aħħar huwa qal li l-fatt li pajjiżna ħareġ f'qasir żmien ma tantx affettwa lil pajjiżna b'mod negattiv. I think it was really encouraging to see how fast Malta went out of the grey listing. So that means that today that is not an issue. One News kellem ukoll mal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri hekk kif spjega li l-Gvern biddel sfida f'opportunità hekk kif f'dan is-settur issaħħu industriji ġodda li huma relatati ma' din l-industrija fosthom il-video game development u l-esports. Li huma żewġ setturi differenti mill-online gaming, però nafu li għandhom ħafna similaritajiet u allura dawk il-players li diġà din joperaw fl-industrija tal-gaming ikollhom interess sabiex anke jinvestu f'dawn l-industriji. B'kollox huwa ikkalkulat li l-industrija tal-gaming tfisser 8% tal-valur miżjud gross tal-ekonomija Maltija.